Om Swastiastu. Ngasih kantong inggih kapidartayang kawentenan dani sang kalih jagi pacang lunga punika ngungsi kawentenan kantor genah dani jagi pacang sekolah. Turmaning raris dani sang kalih punika ri sampun wenten ring ajeng kantol sekolahan punika ngeranjing sareng-sareng riyantuk kantaler cukuran dani caper punika kau buka tupin dani sareng kalih. No, selugraring tuan guru ri sampun tinglas kawentenan subawan dani sareng kalih sampun kebuka topi raris nuna selugre iri kemajeng ring bapak kepala sekolah. tuan guru maha ngaksi kawentenan panyembrahme dani sang kalih punika pinake rasa hormat raris kawales santuk dani dang guru turmaning antuk meanggukan kawentenan penguales dani dor ngandike oleh dijang joy bagus ri sampun raris kadiasa punika bapak kepala sekolah raris dani dang meraga guru mepitaken jening-jening bagus makerwo hidewo sangkaning saking cicak wit asal hidewo ri sampun raris kadiasa punika bapak kepala sekolah raris dani dang meraga guru mepitaken jening-jening bagus makerwo hidewo sangkaning saking cicak wit asal hidewo turmaning apang parusida lantas tentu bapak masuk bang hidewo risjironing daftar absen nyen wastan hidewo cening hangop bapeng mangiwasi turmaning ada rasa angop anak ibu bapu nyinga kewentenan anggan hidewo sang makerwo
Inggih apa ing dae Inggih lugrayang titiang arat dudang meraga guru titiang ngatur ningayang kawentenan pesengan titiang tan wenten liang babah intai kawentenan pesengan titiang mongguenipun mawas teu iya bapa sampai naler ngenenin puniki timpal titiang sami sadomukohan dina petik pasangnyane model dipun mawaste ibabah Omah titiang salat gunung naler ngenenin raris panengdaran titiang iriki megenah titiang ring selat gunung kawentenan titiang arat dudang meraga guru wajilan bocil kuda wantah iri kering wajiu ciu kuda kawentenane yanten iwang inggih mangkin mangde suecetuan guru tan wenten lian sepengerauh titiang pedak tangkil kadi mangkin ngelungsur pas wecan dan nidang meraga guru nya dia titiang masekolah misa dia sepengerauh titiang puniki jadi pacang mesekolah menadosit sieu kiring angan paluh arat dudang meraga guru duaning parang sareng kali punika sane ngawosanayang kawentenan titiang pedhet parep ring linggih angan panuwuh ratu sareng kalih kanthi mangkin